aho soma data ibyakozwe n'intumwa ibice 13 guhera aho ngaho kugeza ku murongo wa 3. haravuga ngo mwitorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha hariho abahanuzi n'abigishwa hariho Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Lukiyosi w'umunyakureni na Manayeni warenywe n'umwami Herode wakoranye mbese waremanywe n'umwami Herode. hariho na Sawuli ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ngo mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Amen. Yego. Reka nsubiremo no murongo wa 2 haravuga ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Sawuli na Baranaba baze nje kubereka icyo bagiye kunkorera. Dusoreze muri Luka ngabo Luka 21:16 haravuga ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri mwe muzangwa na bose babahora izina ryanje. Amen. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri mwe babahora izina ryanje. Amen. Iri niryo jambo tugiye kuganira hejuru y'umuhamagaro. Ukuntu umuhamagaro uzugira intambara niryo jambo tugiye kuganiraho. Mbese uko mubona bizamera bite Yesu umwami natwakira hamwe n'abamarayika be obadukumbura. Mbese uko mubona bizamera bite Yesu umwami natwakira hamwe n'abamarayika be ko badukumbura. Azaba amahoro bazavuga neza ntibazatinya ikibi cyose kuko Imana izahanagura amarira yawe. Azaba amahoro bazavuga neza we ntibazatinya ikibi cyose we kuko Imana izahanagura amarira yawe. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohorewe kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami we. Tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohorewe kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Hallelujah.
nibyo Gikundiro yari amaze kuvuga muri ya ndirimbo. Bizomera gute? Mbese uko mubona bizamera bite? Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika bera badukumbuye. Azaba amahoro bazagubwa neza, tinyika ibi cyose kuko Imana izahanagura amarira. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha, maze twishime joroyorofo ndetse na Satani. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe Mana we ku ntebe y'ubwami. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye Mana we kuko tuzicarana nawe Mana we ku ntebe y'ubwami. Mbese uko mubona bizamera bite? Yesu mwami natwakira we hamwe n'abamarayika be ngo badukumbuye. Azaba amahoro bazagubwa neza, ntibazatinyika ibi cyose kuko Imana izahanagura Mana we amarira yabo. Azaba Mana ntibazatinyika ibi cyose kuko Imana izahanagura amarira yabo. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe Mana we ku ntebe y'ubwami. Tushauti haleluya, haleluya, amen. Tuzishima kandi ngo tunezerwe, isezerano risohoye tuvuye muri iyi mibabaro n'aka gahinda na kuno guteseka no gupfusha no kubabara no kwiganyira n'ubukene. Ibibazo byose bimaze kurangira, tuzishima kandi nitumara tugire gute? Tunezerwe. Kandi ngo bahora babaza Yesu Kristo bakamubaza, ese abantu wagiye gupfira bari ko bataza bahuruka? Ngo badutegerezanyije amatsiko amwe ateye ubwoba. Ni ukuvuga gusanga umunsi Yesu azobamenyesha ngo ndagiye kuzana babageni. Nijoro hazosigara imyiteguro imirenze. Baradukumbuye batugirira amatsiko amwe ari. Bwana sifiwe. Ngo tuzumva indirimbo yarepeswe ku visi yare. Tekereza iyo ndirimbo yikunda. Ukuntu bari muri repetition. Kandi nitwebwe gusaba barepete baratwiteguye. Tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose, tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuzumva indi ndirimbo y'umwihariko Imana data ubwayo niyiza yituririmbira we. Utekereze kumva Imana irimo kuririmba, tekereze kumva Imana yaturika ririmba we. Tekereze kumva Imana ngo irimo kuririmba
ikaririmba we. Tekereza kumva Imana turi karirimba we. Haleluya. Katubanze tuganira ijambo ry'Imana. Ariko nawe nyine ugumana iryo jambo utekereze Yesu yaririmba. Tekereza nawe. Yaravuze ngo ntazi niba azoririmba baze, ngo niba ari tenoro, ngo niba ari soprano cyangwa ari gusa. Ngo icyazi ngo nuko azagira gute? Azaturirimbira. Indirimbo harabaririmba ba DPR bararirimbye aravuga ngo indirimbo ngo itarigeze iririmbwa ngo Rakidube. Ngo iyo ndirimbo Rakidube ntiyayiririmbye. Aho abahanzi bagezweho ku isi ntibayiririmbye. N'abandi babaza ntibazoyiririmba. Ariko Imana yo mu ijuru Rakidube ntiyayiririmbye. N'amasabo ntiyayiririmbye we. Zumvuhore ntiyayiririmbye we. Ariko ningerayo nzayiririmba we. Ariko ningerayo nzayiririmba we. Zaririmba indirimbo ya Mose we. Taundi wese wayiririmbye we. Ariko ningerayo nzayiririmba we. Ariko ningerayo nzoyiririmba we. Haleluya we. Nzagerayo kandi ndi hafi bene data. Inuma zako we zirakukuza nkumva we. Inuma zako inuma zaho yewe zirakukuza nkumva. Mwitorero ngo ryo muri Antiokiya hari abasaza ngo basengaga Imana. Bagahamagara Imana bakavuga umwami nk'umukiza. Ngo barasenga bagisenga ngo biriza ubusa. Umwuka w'Imana ngo uramanuka urababwira ngo muntoranyirize Baranaba na Sawuli baze nje kubereka icyo bagiye kunkorera. Muntoranyirize Isaac na Cyubahiro baze. Atukuze. Umuhamagaro nugutegera ijwi ry'Imana. Umuhamagaro nuguhaguruka Imana yavuze. Kandi iteka umuhamagaro nyakuri uzugira intambara. Nababwiye ngo ndabaganiriza hejuru y'umuhamagaro kandi umuhamagaro ugira ibibazo. Umuhamagaro ntabwo ari w'amabyeyi. Umuhamagaro si wo gusonesha ikoti. Umuhamagaro si wo kurara ku gitanda. Umuhamagaro ni wo kurara hanze ukanyagirwa. Umuhamagaro ni wo kugenda hanze ugakubita. Umuhamagaro ni wo gutuka Cyubahiro akavuga umuntu Mungu ni yule yule jana hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Bari mwitorero ngo ryo muri Antiokiya niho hambere Paulo na Baranaba ngo batangiriye ubutumwa. Ngo barimo barasenga biyiriza ubusa. Ngo bakiciriza ubusa bari kumwe n'abahanuzi bagera muri 5. Umwuka w'Imana aramanuka arababwira ngo simwebwe mpamagaye mwese, mpamagaye Baranaba na Sawuli. Hari ikibazo cyaje twese twarihamagaye. Ariko uwo mwuka warababwiye ngo toranyijemo Baranaba na Sawuli. Bandi mwe musigaye aho ngaho. Hamagaye Baranaba na Sawuli ngo baze nje kubereka icyo bagiye kunkorera. Uri mu guhaguruka, uri mu kwitaba, wahamagawe na. Umesikia sauti? Hari ijwi wumvise? Kugira ngo uhaguruke, kugira ngo ube perezida wa korali. Hari ijwi wumvise yuko ugomba kuba perezida. Tuwosanga uri protocol. Ikundiro, perezida w'abayumba. Umesikia? Kuna sauti imekuja kwako. Ikakumbia wewe ni wewe president wa Ombezi. Wosanga wewe revera muno. Umuhamagaro nyakuri uzugira intambara. Umuhamagaro nyakuri uzugira ibibazo. Umuhamagaro nyakuri uzutukwa n'abantu bose. Abo mwari inshuti mukangana, abo mwavuganaga mugasheshura, abakugiriraga neza bakakugirira nabi. Yavuze ngo muri Luka aravuga ngo kubw'impamvu z'umuhamagaro ngo uzagambanirwa n'abavyeyi.
ngo uzagambanirwa na bene wanyu, ngo inshuti n'abavandimwe ngo bazicisha wewe muri atukuze mukombozi. Abiki gihe ntibashaka ukuri, ukuri kubajya mu matwi. Abiki gihe ntibashaka ko umuhamagaro nyakuri uzi gutandukanya na bene wanyu, umuhamagaro nyakuri uzi gutandukanya n'abo witaga ngo ni inshuti. Pawulo yandikira Abagalatiya arababwira ngo abo ngabo barabikundishaho, ngo nyamara si mu buryo bwiza, ngo icyo bashaka ngo ni ukubakingiranira hanze. Iyo uhagaze mu muhamagaro neza pasite, hari bamwe uzi umenya bageze bakwikundishaho, batari inshuti zawe, bageze bakubwira ngo ni inshuti ariko si inshuti, nabo kukwikundisha. Niko yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo abo si inshuti zawe, ngo barabikundishaho mwa Bagalatiya mwe. Ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Atukuze mukombozi. Uzuhaguruka gukora umuhamagaro w'ubudiyakoni, bamwe bakaza banga kubicaza, abandi bakanga kubaheza amazi, abandi bakanga kubagaburira, kubera kuko wahamagawe. Ariko Yesu Kristo aza gushoboza, iyo yakwemeye aza kwemeza n'abantu. Iyo yakwemeye aza kwemeza n'abantu. Ukabona umuhamagaro wawe ugiyemo, ngo ukabona uradamaraye, ukamenya uzomenye ko wewe umuhamagaro wawe wari uwo gutora ubucafu hano mu kanisa ukazusa. Nigeze gutegera ubuhamya bumwe iriya mu gihugu hakurya, ngo umukecuru umwe arapfa mu kanisa muri ADP. Noneho ngo uwo mukecuru yageze yicara inyuma, kara gakecuru ngo gashaje kakicara inyuma. Noneho karapfa mu kanisa, ntibanavyitaho, baragenda nyine baramushingura, ariko ntibabikomeza cyane. Ngo amare haza umukozi w'Imana aza gusenga, ngo agishika ngo umwuka w'Imana ngo aramubwira ngo abatangarize ngo revera w'ikanisa yarapfuye. Nono ngo amuvuga ubutumwa akavuga se, ko nawe mbona revera w'ikanisa yapfuye, ninde uyoboye ikanisa kandi revera hari? Abantu baratangiye ngo bose barongoreranye, revera yarapfuye. Umwuka w'Imana ngo aramubwira ngo babwire ngo agakecuru kageza kicara inyuma, kariya ukabaga inyuma, ngo niwe wari nyiriki nyirikanisa. Uyo mukecuru ngo yageze arara ku ikanisa, ngo akarara asengera ikanisa. Mu gitondo bageze bagasanga yakorotse. Ku cyumweru nabwirije hariya Kayore, hari umugore wanshimishije cyane, nahageze kare saa 9, ariko icyantangaje sanga karapanga intebe, sanga karakoropa, akaza acungana n'abantu babinjira, ngo abone protokole nyayo nyakuririnji, yamata hasi yamasa nk'utari kupanga, yamagenda arica. Ndavuga uyu mugore uku ni gute? Ndagendaga ndamwegera ndamubaza, yewe ko ari kupanga ibintu ariko wamara kamawe ngo nari nkunze ngo mbikore bataraza. Ndavuga ngo uzi gushaka umugisha wa mugore uri uwa mbere. Umuhamagaro nyakuri si uwo gukora ngo abantu bakubone, umuhamagaro nyakuri si uwo kwerekana imbere y'abantu. Umuhamagaro wonyine uzi kwerekana, uzi gutambuwa. Igiti cyiza ngo ntikiza kibasha kwera imbuto mbi, ntizoshoboka. Kandi ngo n'igiti cyiza nticyo kwera imbuto. Tuseme amen. Mutobanurira Sawuli na Baranaba, mubatorere bahaguruke baje kuvuga ubutumwa, ngo baberekeza muri Antiyokiya. Ngo bagishika muri Antiyokiya mu itorero, ngo babasuzuguze ijisho, ngo ntibabaheza agaciro. Basaba ijambo ryo kubwiriza, ngo bararibi babicaza inyuma. Ngo basoza amateraniro, Pawulo arababwira ngo ndifuza kumama itorero, ahasigaye tugataha. Kubera kuko yahamagawe. Atukuze mukombozi.
kubera kuko yahamagara. Ngo aratambuka gusa ngo akivuga ngo ibyishimo biruzura ngo basohoke iwe na Baranaba ngo iteraniro ryose ribasohoka inyuma. Ngo rirababwira ngo se mwotwemerera ngo isabato ikurikiyeho ngo mukatubera abashitsi. Muhamagara. Mwotwemerera ngo isabato ikurikiyeho mukazotubera abashitsi. Arababwira ati nico nahamagariwe. Nimunkingurira ndinjira. Bibiliya yaravuze ngo ku isabato ikurikiyeho ngo hafi umudugudu wose. Atukuze mukombose. Reka ndisome mutagira ngo na amagambo ndi gusoma. Ico gice kuri 42 haravuga ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. 43 iteraniro risohotse benshi mu Bayuda barabakurikira bati kubaha Imana bakurikira Paulo na Baranaba babavugana nabo. Dusimbuke kuri 44 haravuga ngo ku isabato ikurikiyeho abo mudugudu hafi ya bose bateranira kuza kumva ijambo ry'Imana. Amen. Muri ico gice cya 13 ku isabato ikurikiyeho Gidurayi hafi ya bose bateranira kuza kumva ijambo ry'Imana kubera umuhamagaro wari urimo Paulo na Baranaba, kubera kuko Imana yari yabatunzeho urutoki, kubera kuko Imana yari yavuze ngo nimuhaguruke muje kunkorera. Iyo yakwemeye, iyo yagutoranije izi gutoranyiriza n'abazokwemera kandi bakagushigikira kandi umurimo w'Imana ugakomera. Bwana sifiwe sana. Stefano akarashwa amabuye igolo izina la Yesu. Filipo akamanikwa we igolo izina la Yesu. Stefano akarashwa amabuye we igolo izina la Yesu. Filipo akamanikwa we igulu izina la Yesu. Iri mu muhamagaro basaba gutera amabuye, iri mu muhamagaro basaba gutera amacumu, iri mu muhamagaro basaba gutera amagambo, iri mu muhamagaro hari bazaza baca kuguca intege bakakubwira ngo si biwagiyemo ni ibiki, bakakubwira ngo biwishoyemo ni ibiki, ngo uzosebera imbere y'abantu ukabona gushya biratangiye ukamenya ko umuhamagaro wagize imbaraga. Kandi ukamenya ko muri bamwe mwagiye inama yo kugenda ngo mufungure umurimo basigaye, ukamenya ko ari umuhamagaro. Bazaguhinduka ku munota wanyu. Aho bose bazamenya kumwiyambaza we areka ubugome bitabe Yesu. Yumvira umwuka w'urukundo aso nusagira we ubona Yesu. Atukuze mukomba. Amen. Ngabo uyu muhamagaro waje familia y'abasaba wacha abasibira bose baka kuko impamvu ziki z'umuhamagaro. Uyu muhamagaro waje umugore azaje gupasa ishati gasha. Uyu muhamagaro waje uzumubwira ngo namesa kayifuza. Uwo ni umuhamagaro ukakugerageza ukazabibaza ngo se biragenda gute. Tambo wasikari manda banguti kita ponde vardi nga bankucuranga gaserimba twumvesha cyangwa niba utari muntu ngabo atamba.
muzamura ibiganza. Tumwaje mu materaniro. Aho turabavuga butumwa twese, nubwo twese tutagiye kuri afishe ariko turabavuga butumwa. Uzuzamura amaboko nanje ngatanga haleluya, twese turanganya umugisha. Bwana sifiwe sana, atukuze. Umuhamagaro, uzugira umuhamagaro giduranye kazamba sabivuga butumwa mukarinyima kubera umuhamagaro. Uzugira umuhamagaro ukaza ushaka kuja kuramusa inshuti akakubwira ngo ndaha kandi biriwe mu rugo n'umugore wiwe. Umuhamagaro cubaye uzuja guhaha bakakwima ifu bakakubwira ngo ntayo dufite kandi hano nguje kugurira handi. Umuhamagaro gikundi uzutiza undi shati ntigaruke bakayivugira amagambo kuko impamvu z'umuhamagaro. Ariko Yesu yakutunze azashaka bakwemera. Hawaikoma we, hawaikoma mukokora izo yavuze we no kubikora zabikora. Hawaikoma we, hawaikoma mukokora izo yavuze Mana we iyo yakwitoreye yonyine ikaza koma. Umuririmvyi yaravuze ngo yapiga hodi kwangu mugeni yafika kiniomba nimufungurire. Iyo wumvishije gukira komanze muwa ukayikingurira. Yigaze kubwira abanyesera babwira ngo nimubaga umwana w'intama ngo mufate amaraso y'umwana w'intama ngo muyasige kubihamambiro by'inzu ngo inzu ndasanga ikimenyetso cy'amaraso. Irahura n'igitangaza ngo yaje ayitema buri gitondo. Inzu idasanze y'ikimenyetso cy'amaraso. Uruwanje nanana ivyo bivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi. Uruwanje nduwawe ivyo bivuze aranitegereza urukundo ruramusaga ati genda ururebo. Aranitegereza imbabazi ziramusaga ati genda ururebo. yakwitegereje urasa gute ku buryo wokwemerwa n'Imana? Wambaye imyenda y'igiciro kimeze gute ku buryo wokwemerwa n'Imana? Uba mu nzingana gute ku buryo wokwemerwa n'Imana? Usiga ibiryo bimeze gute ku buryo wokwemerwa n'Imana? Urukundo rwayo gusa ngo irakwitegereza, urukundo rurayisanga. Atukuze mukombose. Zante kwibaza yewe imvoni mvano yabzoe. Zante kwibaza imvoni mvano yabzoe. Ujyane wumva umuntu bamwisiga isimba, batisiga isimba ni inyamaswa, bati ni igikoko, bati ni icambazi. Zante kwibaza yeme imvoni mvano yabzoe. Zante kwibaza yeme imvoni mvano yabzoe. Ujyane wumva umugore bamwise umugabo, umwana muto bamwita akagabo. Zante kwibaza nshuti imvoni mvano yabzoe. Uku ntibakagombye gutekereza ngo se Cyubahiro ni pasiteri gute? Bakagombye gutekereza imva n'imvano yo gutuma Cyubahiro aba pasiteri. Ujyane wumva umugore bamwise umugabo, umwana muto bamwita akagabo. Zante kwibaza yewe imvoni mvano yabzoe. Zante kwibaza njewe imvoni mvano yabzoe. Oya tekereza ubaze imvano ivano yaguyerekana kugira ngo aje kugatuti byahereye, kugira ngo afate Bibiliya zatutse imvano iva. Umuntu soba umuntu burya umuntu n'umuntu umuntu suwa abantu
burya umuntu we. Tuzamura amaboko aheka. Haleluya! Kubera umuhamagaro yo ugambanirwa n'ababyeyi, kubera umuhamagaro ugambanirwa n'inshuti, kubera umuhamagaro ugambanirwa n'abavandimwe, ngo kandi bamwe muri bo ngo bagashaka kukwicisha, kukwicisha bakakuguririra, bakuziza umuhamagaro gusa. Bamatanga ifaranga ngo ntidukeneye kuri yaramuka kubera umuhamagaro. Arevzo nari ngiye kuvugira nuko kamera ihari. Bwana Sefi umuhamagaro. Haro kubw'intambara z'umuhamagaro yigeze kugira, bigeze kumufata ngo ku nyanja ya Mediterane abasirikare b'Abaroma ngo baramukubita mu rugenzi rw'iyo bwa mbere ngo bamuraza mu nyanja, ngo hari hakonje ngo bakaza bamuzanira imbeba ngo zivuye mu nyanja ya Mediterane ngo zikamutontoma mu maso, ngo kubw'impamvu z'umuhamagaro. Ngo ariko Pawulo akomeza kwigisha ngo hagati muri bo ngo bamuzirika amaguru n'amaboko, ngo bageze mu gitondo baramubwira ngo se Pawulo we ngo icyo kuruhura umubabaro ngo ni igiki? Arababwira ngo nduhuka umubabaro n'agahinda bakoze ngo nuko munzanira Timoteyo ngo tugatara atakusa. Ay jour we son vekatement divina po javize koti. Niwe mugabo kubera umuhamagaro wafunzwe muri gereza akazayishura akanda afunzwe. Ngo baramubwira ngo turakwemereye uzoza wishura huzurara kandi urafunzwe. Niwe muntu ngo wafunzwe afungishijwe ijisho, wakazambwira ngo uje kubwiriza ariko ugaruka kandi aho uzozurara uzugishe. Nibwo itorero ry'Ikorosayi batekereje bohereza umudiyakone Epafrodito baje gusura intumwa Pawulo. Churangada bankuzamuka wo kweli. Ikundi uzikumbura umuntu ngo ugakumbura n'amarira yiwe. Umuhamagaro ukunze uzume. Iyo umuhamagaro neza nta muntu muza mugwa nabi. Iyo basaba kugwa nabi ariko we mu mutima wawe. Hayaye. Yera babwiye ngo nzakumbura Timoteyo ngo nkaruhanga kumbura ngo n'amarira yiwe. Ngo iyo ntekereje gusa amarira ya Timoteyo mu gitara. Naho umuntu ari mukwamavuga ngo ndamwanga ngo nkanga n'amahuzu yiwe. Ngo ndamwanga. Umuntu umwe yaravuze gusa ngo icanyangire ngo nuko nzambwiriza ndi kuririmba. Huwo apaniki na mikoro cyangwa na sente kugira ngo ubundi gusa ngo ico yanga ngo basi ngo nuko nzambwiriza ngo ariko ngo akanga kumvuga kuri paho ngo yabavugaga n'abandi. Mvugende niyo mugabo wanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya. Sige mvugende ngendere kuri bankukora osha niba hano umuntu yo kwangira undi ikintu gusa ngo cyo gutamba. Kamana ngayikundira nuko yabizi ishuya mu gitaramo. Aho namara kagira ishuya se namara kakijana. Inabi gusa yabazimu gusa. Bayuzuye mu Gabo. Kamana ngabona uko wacuranga. Kama siba namba yango ngisho nangira ngabo. Nuko nyina zacu nimara ngukumve nuja kwibasa ari cyo mvuga ko ari cyo wanyu muhamagara lombe saferidi
ati kumana nta muruho tamarira ntakubonga tarupfuka none naje ngiye kushayo taruka bitangara ati kumana nta muruho tamarira ntakubonga we tarufuka bitagahinda none naje ngiye kushayo we tarufuka bitagahinda we none naje ngiye kushayo. Partons vers la patrie. Timitedo veridineshi. Paulo yigeze kubwira Timotheo. Aramubwira ngo uzirinde Alexandre ngo umucuzi w'imiri. Ngo uzirinde Dema ngo nawe yaraduhemukiye. Aramubwira ngo Alexandre ngo Imana izo mwitura ibihwanye n'ibyo yadukoreye. Ngo yacunaguje ubutumwa bwacu. Alexandre umucuzi w'imiringa. Alexandre w'ikanisa ry'Iwanyu. Imana izo mwitura ibihwanye ngo nibyo yakoze. Tombe na ferdi moshi iherezo rya byose riraje we wafashe inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe uhindura ubwoya we ibitsike by'amaso biyaruza inzembe iminwa yawe myiza wayigize danje we amatwi yari meza wongera wayandinga imyenda ya kigabo wayigize yawe we amatwi yari meza wageretse wayandinga imyenda ya kigabo wayigize yawe we mukobwa urinda ushima ubandi we muhungu urinda ushima uzindi we nawe urinda ushima ubandi we wino usanga umwami Yesu akuruhure we ufite umugore mwiza arambara akabegwa ariko yewe mwabuze amahoro we ufite umugabo mwiza arambara akabegwa ariko namwe mwabuze amahoro we mugenda kuyashakira mu bapfumu kandi nabo ntayo bagira we yewe urinda ushima ubandi we nawe urinda ushima uzindi we nawe urinda ushima ubandi ngwino usanga umwami Yesu akuruhure we kiri yemwe bene data namwe bashiki banje muraho neza mugira amahoro intasho mbahaye muhore mwiteguye izo mukora zose mukorana urukundo mwibuke gutasha inshuti z'umusaraba mukumbuzanye gakondo yo mu ijuru we nguriye umwami Yesu araje ntazatinda we nguwoye maraje ntazatinda we mumukingurire nguriye waraje ntazatinda curangasha yo kwinjira nkagendera gito Soze itiji kanisa Bwana sifiwe. Kansoze ntogirira intambara z'umuhamagaro ha Bwana sifiwe. Ariko mwenti mwozinte gaho kubita baza sha yonyine gusa kandi niwe wakweze ngabona Hello
nimwicare ba mama ko murafananiza we deportive nishineka sombe tandalazi we makutika sumvereba nimbura umunyabwenge wite ku iherezo ryawe we nimbura umunyabwenge wite ku iherezo ryawe we tangazo gidura Yesu karaza Yesu karaza basogira ngo ndacyari gidurayi umunsi umwe nzogenda bambure we basogira ngo ndacyari gitengera umunsi umwe nzogenda bambure we umunsi umwe nzogenda bambure we umunsi umwe nzotarama bambure we basogira ngo nagiye masayini we pipa tofe jaho nawe ngabo reba ukugire turebe ko ugarura wa mujya wo ku gisozi mu gishanga bazogira ngo ndacyari gitengera umunsi umwe nzogenda bambure we kero bazogira ngo nagiye gidurayi we umunsi umwe nzogenda mumbure we muzogiraga ngo tukiza gidurayi ngo tubakidutumira mu ivuga butumwa twaragiye bazogira ngo ndacyari Kampala umunsi umwe nzogenda bambure we kweli tambo siveridime tangu wasikari manda la total bazogira ngo ndacyari Masayini we umunsi umwe nzogenda bambure we tuzotarama gutya ikundi twama tugenda tuzasezeye abagore n'abana nubundi ganta umuntu ni kugita ikigo babazi ko nabasezeye ko ngiye mwivuga butumwa babonye ntagarutse nyine bakamenya aho nagiye basogira ngo ndacyari gidurayi ayi basoke niko yazamutse bakaza barebesha gucya amazi yaza kazarangiza kazabona gusa ibintu ko birarenguka tuzoza ucye gidurayi mwaba mubona ko amababa arenguka nanone uwo fira muri Yesu ntabwo zimisi nzamara ku isi ntanubwo zimisi nsigaje mpumeka ariko nibari nyinshi ntizapfa ubusa we kandi nibari mikeya ntizapfa ubusa we iminsi yanje ntizapfa ubusa we iminsi yanje ntizapfa ubusa kwe usigaje ingahe gikundi tutazi n'iminsi dusigaje muri UN ariko ntabwo zimisi nzamara mpumeka ntanubwo zimisi nsigaje ku isi ariko nibari nyinshi ntizapfa ubusa we babyeyi kandi nibari mikeya ntizapfa ubusa iminsi yanje turangashe wabuze gufasha umwana aba bakecuru baraha barakekese ubaheze umwana mutima gwani biri bintu bihawe mutima gwani nakugabira we ugukorese ko ruzizi Yesu umukundo wawe ayi
atukuse mutima gwani biri bintu byawe mutima gwani nakugabira we ugukorese ko ruzizi we Yesu mukundwa wa agutanga iwawe. Haleluya. Umuhamagaro gikundi uzutuma baguheza mikoro ukazibona rimwe mu myaka 3 kubera umuhamagaro. Umuhamagaro uzutuma famiye kwicaza ikakubwira ngo se bimeze gute ngo wagi ugenda nkuko abandi bazabagenda. Umuhamagaro uzugenda gute se uzugendesha amaguru nk'aya abandi bazabagenda ariko bamaka kubwira ngo uzugenda nkuko abandi bazabagenda. Utekereze ngo ba Ibrahimu ntibarahabwa izasezeranyije ngo baracyadutegereje. Utekereze ngo Eliya Bibiliya y'Igiswahili zivuga ngo ni nabii wa moto ngo umuhanuzi w'umuriro ngo aracyadutegereje. Utekereze ngo Eliya ategereje umuntu w'igitengere. Ko murumva wa ngo Eliya ategereje Yesaya yari ko yerekwa Yesu mu myaka 1000 n'ibihumbi. Iriya gantagutirisha mu kwerekwa gute hazo bariho abagabo bafite kamera. Abanyarwanda bagazarimba ngo kamera y'Imana irakureba. Ngo kamera y'Imana irakureba. Iriya mu ijuru hazo bari kamera yaba Esaya yageze arangiza Yesu iriya mu myaka. Ariko hazo bigitarama. Tuzataramana n'abera bose banesheje umubiri ndetse na Satani. Tuzahora turirimba imbere bega umunezero tubonye Yesu. Hosana 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 ashimuje muri ryazana y'umwana w'intama. Hosana we Hosana 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 ashimuje pasoferiwa y'umwana w'intama. Hosana we Hosana Hosana ashimuje kuri ryazina y'umwana w'intama. Wagirirwa amahirwe yo kubana na Paulo gikundira we amahirwe yo kubana na Paulo. Uzi Paulo ngo yarize doktora 3 z'ubucamanza. Kurumva yageze asobanura Bibiliya ngo mu Kiroma no mu Kigiriki. Usibye baranaba ntahundi habe na ruka docteur ntiyigeze abikora. Yageze avuga indimi zibiri yaragira ubwene gihugu bubiri ngo yari umuyuda akaba n'umurongo. Ngo ngugirwa amahirwe ngo ugeze mu gipangu cya ba Paulo wo mubona kukwiriye no kubakiyateka. Tugirwa amahirwe gusa twaza duhanagura inkweto za Eliya sha umugabo washinjije abahanuzi 850 ngo nabandi bagabo 120 b'abagore babandi ngo ariko ntibandika kuko yakoze genocide ngo Imana iravuga ngo icubahiro kibica kandi uzigushinja abantu 850 ariko Eliya hariho ibihume zahumiye iyisi abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo baririmo we abazerera bambaye impuzu y'intama baranyazwe ibyabo baririmo we wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we. Tekereza abo bagabo cuba yaravuze ngo habe niyo Yobu na Daniyeli na Nowa bogaruka ngo ngashaka ngo kuramira ntibizoshoboka ngo noramira ubugingo bwabo ariko abandi kabari Yori kandi ngo nabagabo babize Yobu na Daniyeli na Nowa. Ariko ngo ningirirwa amahirwe tuzabana nawe ningirirwa amahirwe kabona guke ngashika mu ijuru zamambaza Imana ngo wamana Paulo atuye bo babegeranye n'amagufuri ariko izi tekereza ijuru ribitse amagufuri ko shayi kundi wokora imirimo nk'iy'amagufuri sha yageze agenda mu gituraga agasangira n'abaturage imyumbati abasirikare bakamubuza akicara hasi agasangira abaturage imyumbati akabaza ukuntu azayicuruza yamara agakora mu ikofa akamuheza igishoro kamubwira ngo akira aravuga
aravuga ngo kiri mu isi jewe Magufuli nkozokora neza ngo kuburyo nishika mu ijuru ngo Imana izongirira ikizere ngo ikampa agace gato k'abamarayika ngo kakayobora ako ngabo mwese murava hano mucuranza nawe je ukoreho turebe haruke nari nabonye we yagiye nawe igihagarukira aragisha Bwana sifiwe muriro wake nano ikivuka chonki abantu bakinokiyekera mwagora ye baba wirire Yesu mwayo musi mitima we baba wirire ukuri mwatuhindura abagoma we abantu bo mugoroba atukoze mukoma amen abantu bagiduraye mwaraguye urumugwabwiriza Yesu mukagorana mworoheye Yesu karaza mworoheye Yesu karaza intambara z'umuhamagaro muziduteze ariko ntibizoshoboka gusa utekereza imva n'ivano y'ibingibi wabona aya makaro ntubikanga ugatekereza imva n'ivano y'aya makaro wabona uno mucanga urambise hano tubitekereze ngo sifaranga bazikuyo tekereza gusimva n'ivano y'uyu mucanga zaturutse muke yobara amazi yobara amarira y'izurabe yobara gusenga ko abera kwatatswe ese gutekereza ibindi ngo ifaranga zavuye ingi imva n'ivano yazo imeze wo kwikanga nguri amajeri bamubaza imva n'ivano y'ivanga nukunye nguri ya jori nageze nje kubwiriza iwabo ku Kibuye 2013 nigeze gushika umunsi umwe banga ko mbwiriza ngo ndi mutoya imva n'imvano yazo urayiza ariko ku Kibuye mu ngamba umunsi umwe imvura iratunyagira saa 8 tuzamuka umusozi iratunyagira n'ibitabo biranyagira tugiye ku Kibuye mu ivuga butumwa amaze ngo dushike Imana tukabiza amamedi n'abaperesi ariko Yesu warakoze ku Kibuye biragatsindwa kwibagirwa ubuturo bw'Uhoraho umutima waje tuza utaragera mu nzu yawe biragatsindwa kwibagirwa we ubuturo bw'Uhoraho ndifuza kuba mu nzu yawe ndifuza kuba mu bikari kugira ngo umutima we nzabane nawe akarata kugira ngo mwana we nzabane nawe akaramata ngiye gusoza turatamba kamwe bigiza atucurangira ijya baze nkunda bawitonze gato Bwana sifiwe tuja gusoza umuhamagaro umuhamagaro bazaba kwirukana mu nzu gukitariki zo kwishura zitaragera akamaro baba basatira ucyo bakama kwinjirira mu nzu kandi abandi batarishura tambara z'umuhamagaro tambara z'umuhamagaro zugurikirato kikama gicika ubongo ubwo ariko Mwenyezi Mungu wa zamani zote nakimbilio na vizazi nariri Afrika we nariri Afrika baba nariri Afrika we nariri Afrika baba we nariri Afrika vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika lakini wengi wameziharibu we mafuta mangi wafuta sigara ni wanane ni vijana wa Afrika
vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi wameziharibu. Wafuta mangi wastasigara ni wanani, ni vijana wa Afrika. Wengine wameenda Ulaya, ati Ulaya ni paradiso. Wengine wameenda Amerikani we, ati Marekani mbinguni we. Wengine wameenda Ulaya we, ati Ulaya ni mbinguni we. Wengine wameenda Amerika. Kombela siperdi. Abantu bamwe bizaziri mu gusohoka bagasana bagiye mu ijuru. Visa ya Amerika sohoka ukazugira ngo ageze mu rurembo Siyoni. Visa ya Canada sohoka ukazugira ngo atambutse ku musozi w'igikundiro. Iwabo bamukirisitu ku musozi bwiza. Aho bwari bumugorobeye ku bakobwa batatu mu Imana namwirizi na Nyirarukundo. Ngo abonye kuko bitagishobotse. Ngo aribaza ngo ese ngo ndarara. Wengine wameenda Ulaya, ati Ulaya ni paradiso we. Wengine wameenda Amerikani we, ati Amerika ni mbinguni we. Amerika irahuye n'ijuru. Mwatarampa munzi ndani harahuye n'ijuru. Ariko kuko muraja wazone settlement ugasa nugeze kurako manga ucyo gusatira Elia. Ibi ni ivyo ati mbinguni ganganganga. Wengine wameenda Ulaya, ati Ulaya ni paradiso. Wengine wameenda Amerikani, ati Amerika ni mbinguni we. Nariyo we, nariri Afrika we. Nariri Afrika baba, nariri Afrika we. Nariri Afrika baba, nariri Afrika we. Vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi wameziharibu. Wafuta mangi wastasigwa nani wanane, ni vijana wa Afrika. Wanani wengi wameambukizwa ukimwi, ni vijana wa Afrika. Nere mumuto ganje niruka inyuma y'imisari kwiransize we. Namajije bandutawe uko nakwiruka inyuma y'imisinti nsige we. Negere n'abakambwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima we. Je n'ai jamais trouvé la réponse, je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Nabajije Bibiliya we, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya yagwa ruzi, iwacu niho nzi carankaruhuka we. Zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira we. Tuzabana na jambo, ampa ijambo, mvugira ijambo imbere ya jambo we. Mbane na jambo cyubahiro, ampa ijambo yewe, mvugira ijambo imbere ya jambo we. Ariko sikutanga haguruka mukunzi wanje we, ngwino tujane dori tumba rirashize we. Uburavyo burabije kwisi, igiye cyo kujwigira cinyoni kirageze we. Ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga. Fata ukuboko tujane ukomeze unereke inzira. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we. Tuzamure harina nitumara dusose. Tawundi wogwira izuba ngo hagarara.
fata ukuboko tujane ukomeze unereke inzira. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we. Turangasha ijya baze ijya nkunzi tonde buke. Zamura ibyo. Yivuze bankubwira buke na ingenda ndaje kukarira. Base original. Wait. Nari Afrika we. Nari Afrika baba. Nari Afrika we. Nari Afrika we. Nari Afrika baba. Nari Afrika. Wamoja wameenda Ulaya, ati Ulaya ni mbinguni we. Wengine wameenda Amerikani, ati Amerika ni paradiso. Wamoja wameenda Ulaya, ati Ulaya ni mbinguni we. Wengine wameenda Amerikani, ati Amerika ni mbinguni we. Vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi wameziharibu. Avuta mwili wafuta sigara ni wanani? Ni vijana wa Afrika wanani? Nani Afrika we? Hallelujah! Amen! Amen. Amen.